Ibe byiza nshuti ukurikiye Primo Media Rwanda. Umunyamakuru Fidel Gakire yagejejwe mu rukiko. Naho hoza ari perezida wa Sena y'u Rwanda yavuze ko Twagiramungu yatumye batinyuka ingoma y'igitugu ya MRND. Minisitiri w'ubutegetsi w'Ubwongereza hari mu Rwanda aho yaje gusinya ku masezerano y'abimukira. Naho muri Mayotte abimukira b'abanyarwanda bituje muri stade barasabirwa kwirukanwa. Naho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare b'u Burundi bari mu butumwa bwa East Africa nabo binjiye mu ntambara na M23. Muri Guinea Bissau umutekano wakajijwe nyuma yuko president asheshe inteko ishinga amategeko akanafunga televiziyo y'igihugu. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri aya makuru arambuye duhereye Musanze aho binubira umwanda batezwa n'ahamenwe imyanda uhuzuye. Abaturi ikimoteri rusange giherere mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze baravuga ko babangamiwe no kuba cyaruzuye kikaba gikomeje kubateza umwanda n'umunuko bikabije. Bagasaba inzego zibishinzwe kureba icyo zakora mu gukemura iki kibazo kugira ngo ingaruka baterwa n'uwo mwanda zigabanuke. Ubwo ikinyamakuru Kigali Today cyageragaho iki kimoteri giherereye mu mudugudu wa Bubandi mu kagari ka Bukinanyana cyasanze abakozi baho batindurura imyanda bakayisuka mu kindi gice cyo muri icyo kimoteri kugira ngo babone ku mwanya wo gupakururiramo indi myanda. Uku kuzura kw'iki kimoteri ngo biteza imyanda kunyanyagira mu mirima y'abaturage bidasize n'umunuko n'amasazi kuba gituriye. Umuturage witwa Zimurinda Gaston yangize ati umunuko n'amasazi bigituruka musanga byuzuye mu ngo z'abaturage. Ntawe ushobora kwibeshya ngo atekere hanze cyangwa ngo ahafatire amafunguro. Kuhogereza amasahani cyangwa ibindi bikoresho nabyo ni ikizira kuko hose amasaza abatumuka. Ibisiga nabyo niko biba bibisikana bitoragura ibyo bisanze mu ngo z'abantu byaba ibiribwa bikabigurukana cyangwa bikanateza umwanda. Leta nidufashe irebe uko iki kimoteri kigenza kuko rwose mu bigaragarira amaso cyaruzuye. Nibura amakamyo 10 yuzuye imyanda mu bihe bishize niyo shoboraga kumenwa muri iki kimoteri, ariko muri iki gihe cyuzuye hamenwamo izitarengenye ku munsi nkuko Miriam Nyirazogeye ukuri iki kimoteri bivuga. Umuyobozi w'akarere ka Musanze w'agateganyo Bizimana Hamisi avuga ko bamaze iminsi mu biganiro n'ikigo Wasake mu kureba uko akubaka ikimoteri gishya kizaba kijyanye n'igihe. Icyakora ntiyatangaje igihe nyirizina iki kimoteri kizubakirwa. Imyanda imenwa muri iki kimoteri ikurwa mu ngo z'abaturage, ibigo bya leta n'ibyigenga, hakiyongeraho amasoko hirya no hino mu mirenge igize igice cy'umujyi wa Musanze no mu nkengero zaho. Ukurikije ingano y'iyo myanda ngo biragaragara ko ubushobozi bw'iki kimoteri ari butoya. Uretse ibi n'umuhanda werekezayo warangiritse ku buryo no kuhageza imyanda nabyo ubwabyo ngo bigorana. Umusore n'inkumi bagaragaye basambanira hazwi nko ku Kinamba bafunzwe. Urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB rwafunze umusore n'inkumi bagaragaye mu mashusho basambana mu ruhame. Amakuru avugwa nuko aba bombi bategewe amafaranga kugira ngo basambane ubwo barahazwe nko ku Kinamba mu mujyi wa Kigali. Babikoze kuwa gatandatu babikorera hitwa ku Kinamba mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kacyiru mu kagari ka Kamutwe mu mudugudu wa Nkingi. Ni nyuma yuko ngo abamotari bari bashyizeho intego y'amafaranga 6,000 ku muntu uri busambanyirize mu ruhame umukobwa wari uraho wasaga n'uwasinze, maze ngo haza umusore nawe wagaragaraga nk'uwanyweye inzoga aramusambanya barayamuha. Ni mu gihe umukobwa we ngo yari yemerewe 3,000. Nyuma y'iryo bara rero andi makuru yamenyekanye nuko ngo aba bombi batawe muri yombi n'urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda bakabafungiye kuri station ya Kacyiru. Bakurikiranwe icyaha cyo gukorera ibitera soni mu ruhame kivugwa mu ngingo 143 y'itegeko ryo mu 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Baramutse bahamwe n'icyaha bahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2. Twagiramungu yatumye dutinyuka ingoma y'igitugu ya MRND. Senateri Iyamuremye wahoze ari perezida wa Sena y'u Rwanda. Iyamuremye Augustin wahoze ari perezida wa Sena y'u Rwanda yihanganishije umuryango wa Faustin Twagiramungu amukeza kuba yaratumye abantu batinyuka ingoma y'igitugu yari iyobowe n'ishyaka rya MRND. Kuwa gatandatu cy'umweru gishize nibwo Twagiramungu ugeze kuba minisitiri w'intebe w'u Rwanda yapfuye azize urupfu rutunguranye.
yari afite imyaka 78 y'amavuko, akaba yaraguye i Buruseli mu Bubiligi, aho yari yarahungiye kuva mu 1995 ubwo yeguraga ku mwanya wa minisitiri w'intebe w'u Rwanda. Kuva Twagiramungu ahungiye mu Bubiligi yari yarakunze kunenga ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame ndetse n'ishyaka FPR Inkotanyi, ibyatumaga batumva ibintu kimwe nawe bamufata nk'umwanzi w'igihugu. Mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X, Senateri Iyamuremye yagaragaje ko atari mu bishimiye urupfu rwa Twagiramungu, ahubwo amushimira gutuma abantu batinyuka MRND. Ati Twagiramungu ntabwo nemeranyaga nawe ibitekerezo yari afite ku Rwanda, ndetse na rumwe mu bataciraga urutega, ariko sindi mu bishimiye urupfu rwe. Yambereye minisitiri w'intebe kandi yatumye benshi dutinyuka ingoma y'igitugu ya MRND. Rest in peace, kandi umuryango we wihangane. Twagiramungu azwiho kuba ubwo amashyaka menshi yongeraga kubaho mu Rwanda mu 1991, nyuma hafi y'imyaka 20 MRND ari ryo shyaka rukumbi mu gihugu, yari mu ishyaka MDR, Mouvement Démocratique Républicain, yaje no kuyobora ritavugaga rumwe n'ubutegetsi bw'uwari Perezida Juvenal Habyarimana. Muri icyo gihe yaharaniye ko abanyarwanda bose baba mu gihugu mu bwisanzure, ibyatumye ashyigikira ko abari mu nyeshyamba za RPA zari zateye u Rwanda mu kwakira ku 1990 nabo bafite uburenganzira ku gihugu nk'abandi banyarwanda. Mu 1994 ubwo FPR Inkotanyi yari imaze gufata ubutegetsi, Twagiramungu yasagirwa minisitiri w'intebe, yegura kuri izo nshingano mu mwaka wakurikiyeho 95. Uyu mukambwe wamenyekanye cyane ku izina rya Rukokoma, usibye kuba minisitiri w'intebe w'u Rwanda, azwiho kuba mu 2003 yaragarutse mu Rwanda akiyamamariza kuyobora igihugu, gusaza gutsindwa na Perezida Paul Kagame. Umunyamakuru Fidel Gakire we yagejejwe mu rukiko. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuri uyu wa kabiri ruri kuburanisha umunyamakuru uzaba akiriho Fidel Gakire, uregwa no gushinjacyaha icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Uyu mugabo yahoze ari muri guverinoma y'iyi si y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ya Nahimana Thomas. Mu mezi atambutse byavugwaga ko afungiye mu Rwanda, ariko yarataragezwe imbere y'ubutabera ngo yisobanure ku cyaha cyavuzwe haruguru aregwa. Yafunzwe ku itariki ya 24 z'ukwa 11 kwa 2022, akaba yarafungiye Imageragere mu karere ka Nyarugenge. Gakire yahoze ari umunyamakuru n'umuyobozi w'ikinyamakuru Ishema. Yafashwe nyuma yuko yari amaze iminsi yaragiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo yari amaze kugera muri New York, Gakire yatangaje ku mugaragaro ko yinjiye muri politiki. Minisitiri w'ubutegetsi w'Ubwongereza ari mu Rwanda gusinya amasezerano kubimukira. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Bwongereza yerekeje mu Rwanda gusinya amasezerano kubimukira. Inkuru ya BBC iravuga ko James Cleverly, minisitiri wa gatatu w'ubutegetsi bw'igihugu bw'Ubwongereza, agiye kugera mu Rwanda. Ba minisitiri batatu b'ubutegetsi bw'igihugu, Priti Patel wazanye iki gitekerezo, nawe yakoze urwo rugendo, ni nako byagenze kuri Suella Braverman. Ubu ni James Cleverly ugezweho. Hari mu kwezi kwa kane umwaka ushize ubwo Priti Patel yazaga mu Rwanda agaragaza ko Ubwongereza bukeneye kugabanya abimukira banyuranyije n'amategeko, ari nabwo hazanywe igitekerezo cyo kohereza abimukira mu Rwanda. Muri uku kwezi kwa nyuma ku mwaka wa 2023 iyo gahunda ntiratangira, nubwo indege nyinshi zirimo abanyapolitike zagiye ziza mu Rwanda. Kuri inshuro iyi gahunda ni ikaramu n'urupapuro mu masezerano hagati y'ibihugu bibiri byemewe ku rwego mpuzamahanga. Niko kugerageza kwa vuba hakubayeho ko gusunika iki gitekerezo kikagera ahantu mu by'ukuri cyashyirwa mu ngiro, kigakwepa inzitizi zo mu nkiko cyagiye gihura nazo. Ni ugutegereza ingingo ku ngingo y'ibiri kuri uru rupapuro mu masezerano. James Cleverly, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu w'Ubwongereza, azihutira gusubira mu Bwongereza mu masaha 7 cyangwa 8 nyuma yo kugera mu Rwanda, ndetse ku wa gatatu, ni ukuvuga ku munsi w'ejo, yitezwe mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite gusobanura itegeko rishya riteganyijwe rijyanye n'aya masezerano. Ashobora kugira icyo ageraho, azagira icyo ageraho, kandi ryari. Ni ibibazo bitatu by'ingenzi by'izingiro ry'aya masezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza tuzakomeza gukurikirana ibyayo. Tukiri ku Rwanda kandi, abimukira b'Abanyarwanda bituje muri stade muri Mayotte barasabirwa kwirukanwa. Departement ya leta muri Mayotte yitabaje ubutabera isaba kwirukana abimukira barimo Abanyarwanda bashinze inkambi mu kibuga cya Stade Kavani kugira ngo ishyigikire icyifuzo cyayo. Yasabye abaturage bahaturiye gutanga ibimenyetso byerekana imvururu iyi nkambi batera. Perezida w'inama y'iyi departement Ben Issa Usene yamaganye iby'uko kwituza kw'abo bantu, ati uyu munsi dufite umutungo tudashobora gukoresha kubera abimukira bahatuye. Yongeyeho ko yatanze ubusabe bwo kwirukana muri iyo nkambi abimukira bituje mu kibuga cya Stade Kavani. Nk'uko inkuru ya France Info ibivuga ngo muri aya mezi abiri ashize abantu basaga 60 basaba ubuhungiro bituje muri iyi stade bavuye mu Rwanda, muri Somalia ndetse no muri Congo. Polisi ishobora gukurikizaho kwirukana aba bantu mu gihe haba hatarashira amasaha 48 umuntu yamaze gutura aho hantu. Mayotte ni ikirwa kiri mu nyanja y'Ubuhinde hagati ya Madagascar n'inkombe za Mozambique. Ni departement n'akarere k'Ubufaransa gatuwe n'abaturage basaga gati 300 kuri kilometero kare 374. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, abasirikare b'u Burundi bari mu butumwa bwa East Africa nabo binjiye mu ntambara na M23. Umutwe M23 urashinja ingabo z'u Burundi zoherejwe mu butumwa bw'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba bwo kugarura amahoro muri Congo kwinjira mu ntambara uhanganyemo n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Congo. U Burundi busanzwe bufite izindi ngabo muri Congo bwahohereje gufasha iziki gihugu guhangana na M23 binyuze mu masezerano ibihugu byombi byasinyanye mu minsi yashize. Imirwano hagati y'impande zombi yakomereje mu bice bya Masisi nk'uko amakuru atangwa n'ubuyobozi bukuru bwa M23 abyemeza.
perezida w'uyu mutwe Bertrand Bisimwa yatangaje ko mubo ingabo zabo zihanganye nabo kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri harimo n'ingabo z'u Burundi zo mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ati ingabo z'u Burundi ziri muri East African Regional Forces zagize uruhare mu mirwano kuri ubu irimo kujya mbere mu bitero ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ziri kutugabaho. Ingabo z'u Burundi ziri mu butumwa bwa EAC ziyunze ku mitwe y'ingabo z'u Burundi zaje mu mirwano na M23 biciye mu masezerano y'ubufatanye yasinywe hagati y'u Burundi na Kongo. M23 ivuga ko yamaze gusaba umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba Peter Matuki kugira ngo yamagane uruhare rw'ingabo z'u Burundi ndetse na politike y'icyo gihugu kiri kurwana ku ruhande rwa FDLR FRDC. M23 kandi ivuga ko yamaze gufata ingamba zikwiriye mu rwego rwo guhangana n'ingaruka za kiriya gikorwa. Ingabo z'u Burundi ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zinjiye mu mirwano na M23 nyuma y'igihe giti gisirikare cy'iki gihugu giteguje uriya mutwe ko bishobora kuzarangira zifashe icyemezo cyo kurwana nawo nyuma y'igihe uzikorera ibikorwa by'ubushotoranyi. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagumishije ibihano yafatiye abakomeye muri Uganda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagumishije ibihano zafatiye bwa mbere abakomeye muri Uganda mu 2021 hashingiwe ku kuba batarubahirije ibyo zabasabye. Ibi bihano byari byaratangajwe n'ibiro bya Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga mu 2021 hashingiwe ku myitwarire mibi yaranze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ikanaba nyuma yaho. Umunyamabanga wa Amerika Anthony Blinken icyo gihe yasobanuye ibyo basabye leta ya Uganda kugira iby'ivugurura ku ihame rya demokarasi kanakurikirana abagize uruhare muri ayo matora yagaragaye iminenge, abayoboye ibikorwa by'urugomo bakanatera abandi ubwoba. Blinken ariko yaje gutangaza ko Amerika yafashe icyemezo cyo kugumisha ibi bihano ku bayobozi bo muri Uganda n'ababayebo kimwe n'abandi bagize uruhare mu gusubiza inyuma demokarasi bakanatuma haba ikandamiza ry'abantu bari mu kaga. Abari mu kaga uyu muyobozi yasobanuye ko barimo impirimbanyi z'ibidukikije, abarwanira uburenganzira bwa muntu, abanyamakuru, abo mu miryango y'abaryamana bafite ibitsina biteye kimwe n'abihinduza ibitsina ndetse n'abo mu miryango ya gisivili. Ibyo bihano aba bantu bagumishirijweho ni ibyo kwimwa icyangombwa cyemerera umuntu kuba by'agateganyo mu gihugu cy'amahanga kizwi nka visa, kandi ngo n'abafitanye isano nabo mu buryo bw'ako kanya ntibazabihabwa. Blinken yasabye leta ya Uganda gutera intambwe mu rwego rwa demokarasi no kurinda uburenganzira bwa muntu kugira ngo umubano w'ibihugu byombi urambe by'ineza y'ababituyemo. Tuve muri Uganda tunyarukira muri Guinea Bissau, umutekano wakajijwe nyuma yo gusesa inteko no gufunga televiziyo y'igihugu. Gukaza umutekano mu murwa mukuru wa Guinea Bissau bishobora kugeza byibuze hagati mu kwezi kwa 12 nyuma y'iseswa ry'inteko ishinga amategeko ndetse n'ihagarikwa rya televiziyo y'igihugu kuri uyu wa mbere tariki ya 4 Ukuboza. Amakuru yibanze yerekana ko ingamba z'umutekano zongerewe hafi ya televiziyo y'igihugu na radio bya Guinea Bissau. Perezida Umaro Embalo yasheshe inteko ishinga amategeko igenzurwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kubera ko bivugwa ko yaba yarakoranye n'abasirikare bo mu mutwe wa Garde Nationale n'abayoboke b'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu kugerageza kumuhirika ku butegetsi mu ijoro ryo ku itariki ya 30 z'ukwezi gushize. Urubuga crisis24.garda.com rurerekana ko abantu benshi barwanya iseswa bigaragambije hafi y'inteko ishinga amategeko. Umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba wamaganye ibikorwa byose by'urugomo no guhungabanya itegeko nshinga muri Guinea Bissau. Abayobozi bashobora gushyiraho amabwiriza abuza ingendo, kugenzura ibinyabiziga, amasaha yo gutahiraho cyangwa kubuza guteranira hamwe bibaye ngombwa. Ubwo kandi imyigaragambyo ishyigikiye leta cyangwa y'abatavuga rumwe na leta irashoboka, kimwe no guhagarika gutwara abantu hamwe n'ubucuruzi. Guhangana n'inzego zishinzwe umutekano nabyo bishobora kubaho, cyane cyane mu gihe abigaragambye bahungabanya bikabije cyangwa bakirengagiza amabwiriza ya polisi yo gutatana cyangwa kudateranira hamwe. Naho Uburusiya bwemeye kubakira Niger igisirikare gikomeye. Abayobozi b'Uburusiya basuye Niger kugira ngo bashimangire umubano wa gisirikare. Uru ni uruzinduko rwa mbere rw'umufatanyabikorwa w'Uburusiya muri iki gihugu kuva ku itariki ya 26 z'ukwa karindwi ubwo hahirikwaga ubutegetsi bwa Perezida Bazoum. Iri hirikwa ryahungabanyije umubano w'ububanyi n'amahanga hagati ya Niger n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga by'umwihariko Ubufaransa. Ingabo z'iki gihugu zarahambirijwe. Izi ntumwa zirimo n'abashinzwe ingabo mu Burusiya zakiriwe n'umuyobozi w'ingabo w'igihugu cya Niger General Abdurrahman Tiani ari nawe muyobozi w'inzibacyuho. Iyi nama irangiye abayobozi ba Niger bagaragaje ko impande zombi zikomeje gushyira umukono ku nyandiko mu rwego rwo gushimangira ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Repubulika ya Niger n'Uburusiya. Diplomasi y'Uburusiya isanzwe ihagaze neza muri Niger kugeza ubu, aho ngo imikoranire ikomeje kuzamuka cyane ugereranyije n'ibindi bihugu. Ubwongereza bwakajije amabwiriza ku bashaka visa. Guverinoma y'Ubwongereza yashyizeho ingamba nshya zigamije kugabanya umubare w'abimukira binjira mu gihugu, aho muri zo harimo n'ingano y'umushahara umuntu ugiye gukorera mu Bwongereza agomba guhembwa. Izo mpinduka zirimo ko umushahara fatizo wakuwe ku mayero 26,200 ushyirwa ku 38,700 ku mwaka. Umwaka ushize abantu 300 nibo bemerewe kujya mu Bwongereza, ariko mu bihe biri imbere birashoboka ko umubare utazageraho. Visa y'umuryango yashyizwe ku 38,700, bivuze ko ariyo mafaranga uwo muryango ukuriye kuba winjiza. Aya makuru tuyasoreze ku gisirikare cya Iran cyemeza ko gishobora gusenya Isiraheli mu masaha 48 gusa. Umugaba mukuru w'ingabo za Iran General Major Hossein Salamani yavuze ko ubutegetsi bwa Isiraheli buzasenyuka mu masaha 48 niharamuka hagaragaye ikindi gikorwa cya gisirikare nk'icyo ku musigiti wa Al-Aqsa.
Amakuru yatangajwe n'ibiro ntaramakuru bya Irani avuga ko General Major Salamani yagize ati mu masaha 48 Israel izavanwa mu miterere ya politike y'isi. Salamani yongeye ko Israel yari mu bihe bibabaje nyuma y'igitero gitunguranye cyagabwe na Hamas ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10. Gusa ku wa kane ushize uyu musirikare mukuru wa Irani yari yagize ati turarwanya Amerika na Israel ndetse n'umuntu wese uhangana n'icyubahiro cya Repubulika ya Kisilamu. Irani maze igihe kinini itera inkunga Hamas haba mu buryo bw'imari ndetse n'igisirikare. Kuva imirwano yo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 yatangira, Irani yirinze kugira uruhare rutaziguye mu ntambara, nubwo abayobozi bayo n'abakuru b'ingabo bakomeje kugaragaza kuribwa. Nshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda, inkuru ya Irani na Israel niyitogeje ku musozo w'amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire kwa mwarimu yakurikiye. Ndabararikira gukomeza kunogerwa n'ibindi biganiro biri kuri Primo Media Rwanda. Ugira amahoro y'Imana.